Please kneel to pray the Oratio Imperata for peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggles is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this darkness world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for our leaders, entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with the ethic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you may instrument of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace and Virgen de los Remedios, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Francis of Assisi, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Saint Ferdinand, pray for us. Mayapayabak po kaya kayungan, at syuta na po king gadwat pulot siya madomingo ning karaniwan a panahon. Ing magmisa tamo po Irreverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Kaya ka mamawos ko, O Diyos, huling pakibatan mo ko, kaya kasang tingiran, ining ka na akong pamanyambitan. Ingatan mo ko, anti mo ing telatao ning mata mo, isalukot mo ko, king lilong ting pakpak mo.
Mitipon tamo po ngeni, kilagyo ning igpam, paning anak, ang paning Espiritu Santo, Amen. Ingino manatiliya kaya kayo. At kaya kaanti mo rin. Pakamalang kong kapatad, iabetalangan tingyaganaganang sinaw king restoration works na ning Pisamban Maragul. Aldoldo po pangaditala, king karelang ganaka, lugod, kapibabatan, iabetala ka rin kaya katamong panalangin, ding sinaw at ding pang sumaw, ding migsakripisyo, ding menalangin para marestorya po iting Pisamban Maragul tamo. Adan timurin ngening aldoy ti pagselebran tamo in World Mission Sunday. Ganakantala po rin ganaganang misyonero alikwanda inge ganagana ban kanita ipasyagda, ikaladda, i-proclaim da ing mayap a balita ning kakatamong kaligtasan. Ipangadita mo muna naman ing kakatamong sarili. Naita mo, ipasyagta mo muna naman ing amano na ning Diyos, king kapamilatan na ning amano at dapat. At para ka ring penandit, eta mo pisyag, eta mo binili at linikas king biatamo, ing amano na ning Diyos, pasibayo king mipnong kapakumbaban, sisyan tamo po iti, manyawad tamong kapatawaran king Diyos. Ginong Jesus, sinabi mo karingke kang alagad, king nung bisalang maging marangal, maging talasuyula, karing sabla, Gino pakalulo. Gino pakalulo. Kristo Jesus, iting sinabi mo para kaya kami mo na naman. Kingi kami, sumuyo kaming mipnong lugod, mipnong kapibabatan. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginong Jesus, king pamanyuyumi kekam at karing kaparaming tao, metong yang pamami kapasalamatan keka. Gino pakalulo. Gino pakalulo. In Diyos ang mayupaing totoo pakaluluan na katamo, at king papatawad ring kasalanan tamo, idala na kata sa king pie alananggang. Amen. Ligaya king Diyos, king kakatas-katasan, at king yato kapayapan karing taong mayap apilubluban. Pupurianda ka, parangalanda ka, sasambanda ka, paligayanda ka, pasalamatan da ka, paulining maulamong ligaya. Ginong Diyos, ari ning banwa, Diyos igpang mayupaya. Ginuabuktong Esukristo, Ginong Diyos, Kordero ning Diyos, anak ning igpa. Ikang milalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Ikang milalako king kasalanan ning yato, tanggapan mo ing dalangin mi. Ikang makaluklok wananing igpa, pakaluluan mo kami. Uling ikang bukod kasantusan-tusan, ikang bukod Gino, ikang bukod kakatas-katasan, Heso Kristo, kagum ning banal Espiritu, king ligaya ning Diyos igpa. Amen. Manalangin tamo, O Diyos ay igpami, kapanteming anak mong Yesus, dapat makanyan man gewa ng kapatad at talasuyuming kayang sarili. Ing Espiritu na manatili sanang mabiyeke kami at ipayabot na ing maging kalupamiya ing anak mo alang sikanan at malyaring manasakit. Bamiyang asuwaning metong at metong lalo na ring peka may naming kapatad, kinganti kaniting paralan, akid sana ring tao nung no anti tetaganing lugod abinya mo ke kami. Itiyadwan mi keka, king kapamilataning ginuming Jesukristong anak mo, amabibiyem pong magari kambe mo, at ning banal Espiritu,
Dios manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang ibot, king libro ng propeta Isayas. Ngana ning Ginoo, kaburian ko ing dumala niyang kasakitan, metong yang sakripisyo ing kamatayano, ban mipatawaran ing kasalanan. Inya akit nala ring kayang palipi, kumabayabye, at king kapamilatano, imparasan ko magtagumpi. Kay ba't nanimbye ng mitmong kasakitan, mikatulayang miyuman, abalo na king mayalang ulaga, ing kayang kasakitan. Ing tapat kong talasuyo, at tutukong pitutulan, tanggapana, ing parusang mga tulid karing dakal, at alang-alang kayo, kakulang patawaran. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. O Ginoo, lugod mo kaya kami sa ipakit, at tinaning kaya ke manalig. O ginulugod mo kaya kami sa ipakit, ang tinaking kekake manalig. Ingamano ning ginumit mong katapatan, at apanaligan sa blanang depatan, kaluguran na ing hustisya at ing katapatan, yato kaya yang kakatmuan king kayang pakamal. O ginulugod mo kaya kami sa ipakit, ang tinaning kekake manalig. Dapat ing Ginoo ingatan nala retang makitakot at gagalang kaya. At sablang manalig king lugod na. Iligtas nala king kamatayan. King panauning danok, pagkaluba na lang pamangan. O ginulugod mo kaya kami sa ipakit, ang tinaking kekake manalig. Ing ginuyang kekatang kapanayan, talasaw at kambilan. O Ginoo, lugod mo keka sa ipakit, ang tinaning kekake manalig. O ginulugod mo kaya kami sa ipakit, ang tinaning kekake manalig. Pamamasang iba't king sulat karing Ebreo. Antinaning kang Yesus, ing anak ning Diyos, at intamong metong amarangal, amatas a saserdote, amiras ang yaking arapan kabud ning Diyos. Magpakatatagtamong mitmong tibe, king kekatamong kasalpantayanan, ing kekatamong matas a saserdote, biyasayang makisan metong apanamdam, king kekatang kainan. Uling ya naman, dinalan niya king kasakitan, kapag subukan, kalupaning daralanan tamo, bistaman eya mi kasala, inya kambening matibe kapanaligan, lumapit tamo king trono ning Diyos, batamong kamtan, ing lunos at saw king oras, ning pamangailangan tamo. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Alleluia. 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 Inganak ning tao di natangya, ban sumuyo at idawon ing biena para king pangayat bus ting dakal. Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Ingino manatiliya kaya kayo, at kekan timurin. pamamasa king mayap a balita agpangkang San Marcos. Ligaya keka o Ginoo. Linapit kang Jesus di Santiago at Juan, anak ng Zebedeo, at ngara, Maestro at ingkeng buring adwan keka. Naning buri yung adwan kanako, nga ng kinutang karela. May kibatla, nung lukluk na ka king maligayang kayarian mo, ipagkalog mo sa ing makaluklukeng mingat ba keka. Sinabi ng Yesus karela, eyo balo ingadwan yu. Api ba tayo kaya ing kasakitan apibatan ko? Malyari ko kayang pabinyag kalupaning binyag apabinyag da kanako? Malyari kami ngarang may kibat. Sinabi ng Yesus karela, ing kasakitan apibatan ko tunepin pibatan yu at mabinyag kayo kimbinyag ikabinyag ko. Dapat ala kong upayang mamili nung nino ing magbili king dane kong wanan o kaya king kaili. Dingluklukan asasabyan nyo sa sadyano ning Diyos para karing pinili ng lukluk kareti. Inyang dimdamda ringapulong alagad iti, mimwala kari Santiago at Juan. Ulinita, pepalapitano nga Jesus kaya ring apostol at ngana. Balwan nyo king ding pagano giginwando ring ibibilang dang pamuntukda at ding mamuntukan ilaring mapamamintu. Kaya kayo makanyan. Nung ing ninuman kaya kayo, bisayang maging marangal, maging talasuyuya, karing aliwa. At nung ing metong kaya kayo, burina ing maging mumuna, maging alipande, ring sabla. Uling agyang ing anak ning tao, dinatangban pasuyo, nuneban sumuyo, at idawon na ing Biena, king pangayap busda, ding dakal. Pakamalang kong kapatad, ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Good morning po kaya kayungan. May entron ne po na bingi, iya pong mamakalulo. Pigpiastentano po rin kakatamong Anghel de la Guardia, kaibat ing la Naval de Angeles, kaibat po ing katlo, kompleto ya po. Agyang mabilugayato, ala ka po ngakit makanyan at lung piesta, king meto nga parokya. Ing Anghel, ding Anghel de la Guardia, Anghel, angels, angel, buri ng sabihan messenger. At inyang babye balita, maya pabalita, amenibatan king Diyos. Ding kakatamong guardian angels, paprotektahan da katamo, gagay da katamo, tuturuanan da katamo. Lilisyara katamo king marok, kailangan pakiramdaman tala. Ating Birhen Maria, metong yang anghel, imigdalang balita kayo, na yakaglia, at mga anak yang metong anak kalalaki, iya pina Jesus, iya po mamakalulo. Jesus was born to suffer and die for us all. We were born to live, but Jesus was born to suffer and die for our sins.
banakatamo pong at busan ning Ginoo. Nya pinpanay ko pong sasabihan in krusipiho, this is the most beautiful picture of God's love. Only in highest form of service. Ay biyeming pera mo, ay biyeming oras mo, ay biyeming kekang talento, pero in peka makatas dilin uri ning kasuywan, yapin po in kamatayan, kasakitan at kamatayan. Inyapin po, bakit in Diyos, panera pong kukutang, o ba't in Diyos, meteya, nung Diyos ayan, o ba't meteya? Naman mamamatay in Diyos Kaya katamo pong Katoliko, in Diyos, inyang mi kasalala diada ng poyeba, mi kawan nila kingapong Ginoo, may paklod in relasyon king Diyos, dapat in Diyos ang igpa, ginawayang paralan, bang kanita makapagbalik tamo king igpa. Tinubod ning kayang anak, ban kanita at busan nakatamo. Kalupan na po ngakupin, bakit Jesus? Bakit iyo? Panay ko pong sasabihan, potang mami niya ko, mag-sign of the cross tamo. The sign of the cross is a symbol of God's love. Simbolo na po ng lugod na ni nga pong Ginoo. Dinanda ko ang halimbawa nga ko karing penga rin po pa rin tiagawan. Halimbawa, ating kong siping bale, menutang ya, manutang yang manutang, ating ko pong siping bale mapanutang, ko'y kayong mapanutang. Kay batustong ating kang inutang, ating manyingil keka. So, misan, uling dakalya utang, yung sipin mong balit, di natang lapureng deng manyingil. Ikitsoreng manyingil. Lepitan nyo ring manyingil. Sabihan nyo karela, ako na mo po yung mamayad ngayon. Bisa kong mamayad. Ako yung bisa. Nung ninong menutang, iya po yung mamayad. Kaduang alimbawa nga ko, alimbawa yung siping yung bale, mi kasalaya, me kamatayang tao, di natang lapureng pulis, darakpande, ikitsoreng pulis, lepitan nyo rin pulis. Ako na mo po yung dakpan nyo ngayon. Bisa kayo po. Agyang dirito, ak bisa Yang me kamatay, ako yung dakpan ba? Pero makanyan po yung milyari. Itamo yung may kasala, iya po yung may mayat. Ikit siya po ngayon. Itamo yung may kasala, pero yung may mayat. Inyapin mi pa kuya king cross. Inatbus na katamo. Bakit Jesus? Uling alang bisang mate para kaya katamo. At nung atin mang bisang mate para kaya katamo, napuwa bayaran din kasalanan tamo. Metong yamo in makapamayad ka rin kasalanan tamo. Jesus. He redeemed us. Inatbus na katamo. Nga na po, the wages of sin is death. In kabayaran ka rin kasalanan tamo, kamatayan. Imbes na itanong mate, iya po'y mete. O ini in first reading. Sinabi na po kang first reading nga na, kaburian ko in dumala niyang kasakitan, yapin po Jesus, ing anak na ning Diyos, metong yang sakripisyo, ing kamatayan, kamatayan na, king kamatayan na, may patawaran la ring kasalanan. Kaibat nga na po kening tauli, ing tapat kong talasuyo, yapin ni Jesus. At tutukong pitutulan, tanggapan na ing parusang mga tulid kaya katamo. So hitamo po dapat ing may parusan. At alang-alang kayo, kaya kayo, kakulang patawaran. Imbes na po itamo may parusan, iya po may parusan.
O yan yung first reading. Kaiba na po yung second reading na nung sinabi ng Hana, inya kambening matibe kapanaligan, lumapit tamo king trono ning Diyos, bata mong kamtan ing lunos, anya pinatintang apong mamakalulu, king kapamilatan ng Jesus, lapitan tayo, manyawad tamong lunos, apo mamakalulu, the Lord who bestows mercy. What is mercy? What is grace? In kakatamang tema, filled with overflowing grace. What is grace? What is mercy? Grace is when God gives us good things that we don't deserve. Tamo karapat dapat tanggap pero ibiyena ng Diyos. He gives us good things that we don't deserve. While mercy, what is mercy? When God spares us, saves us from bad things that we deserve. We deserve to be punished because of our sins. But because of God's mercy, God spares us, saves us. Apo mamakalulu, o yan po. He suffered so much and He died for our sins. Nyapin king ebanghelyong binasa ko po ngene, burida rin ng alagad na James and John, lepitan din ginuta mo. Sana po tang miras na kakingkekang kayarian, luklo kami, mingat ba? Dane mong wanan ang pong dane mong kaili. Mimwala po rin ng apulo pangalagad. Meging ambitious lang. Ala pong marok ing maging ambitious tamo. Pero burida miras laking kayarian ng Jesus without suffering. Alang kasakitan, suffering free, anyapin sinabi ng Jesus, king ebanghelyong binasa kong hining na, eyo baloy nga duwan yu, api ba tayo kaya yung kasakitan na pibatan ko? Malyari ko kayang pabinyag, kalupaning binyag, paminyag da ka na ko, yapin po yung ingkayang kasakitan at kamatayan. Bayo yung tagumpe, kasakitan pa mo. Bisa kong maging marangal, if anyone wishes to be great, bisa kong maging dakila, bisa kong maging marangal, kailangan maging talasuyo kayo din sabla. Serve, service, pamanyuyo. Bisa kong maging marangal, bisa kong mirasking banwa, sumuyo kayo. Pasibayo po, mintatanan man keng pamanyuyo. Bakit kailangan tamong sumuyo kalupan ng Kristo nga na I came to serve, not to be served? Kamtan tayo yung kaligtasan king kapamilatan ning pamanyuyo. Pakamalang kong kapatad, masakit po yung susuyo. Ating kang isakripisyo king biyemo, inyapin pala ditak lamong susuyo. Pero bayo tamiras king kayarianan ng Diyos, kailangan sumuyo tamo, magsakripisyo tamo. Nyapin po sinabi ng Saint Teresa of Avila, Ginoo, bakit ditak lamong tutukike ka? Kasing babiyemo krus If anyone wishes to follow me, he must deny himself, carry his cross, and follow me. Anyapin pala ditak lang tutukiking Ginoo. Ulinging babi na krus, kasakitan. Ing taong yan na buring kasakitan. Pero there is no shortcut to salvation. There is only one way to salvation. That is the way of Jesus, the way of the cross.
the way of service. Bakit po marangal la? Dakila la rin susuyo. Kasi po, potang susuyo ka, potang susuyo mo, we continue the mission of Jesus. Inya pinating kasakitan. Inatbus na katamo ka rin kasalanan tamo. Potang manatbus ka dumalan kang kasakitan. Ing kabayaran king kasalanan, kasakitan at kamatayan. Baloy po bakit susundo tamo yung misyon ng Jesus? Kalupa ng Jesus. Inatbus na katamo. Potang susuyo tamo. Ayating kasakitan, pakamalang kong kapatid, atin tamong at busan. Onong eta susuyo, ninong manatbus ka rin haluang tao. Kalupa ng Yesus, inatbus na katamo. Anya pinpotang susuyo tamo, king mipnong kasakitan, atin tamo pong atbusan ketiking yato. Mekat ingat busan nyo yung asawa yo. Mekat ding at busan nyo ilapin ding anak yo. Mekat ding at busan nyo ilapin ding kamag-anak yo. At ding aliwa pang tao. Nya kailangan po susuyo tamo. At potang susuyo ka, kalupada po ring misyonero, missionaries, keti ang po king abroad. They left their families. Likwandoring karelang pamilya, bankanita, ikalat ding maya pabalita. Itamo po keti mo. Keti tamo po, eta na lalaot, eta na mag-abroad. Keni mo, makasuyutan. Bakit sumuyutan mo? Ingke katamong pamanyuyo, karakal tamo po tinggap, lalong-lalo na ikayong dakal at tinggap king biyo. Your wealth, your talents, yan po, ikayong lalong-lalo na ikayong dakal at tinggap, dakalya po adwa ng Diyos kaya kayo. And when we serve God and our fellow men, it is just one way of saying, thank you, Lord, for all the gifts, for everything that you have given us. Dakal katinggap, kailangan sumuyo ka. And when you serve, you share what God has given you. Your talents, for your wealth. Ono mong alang bisang sumuyo. Ono mong alang komlek. Alalo pa ata rin ang choir. Nga pati ako, ako na mo'y magkanta. Niya pinputin tang kanya-kanyang talento. Ono mong alang bisang sumuyo. Nano'y malyari. Nga na pinitang metong ayma, anak, nga na, megising na ka. Masaguli mo nga na ning anak. Ditak pa, 30 minutes na mo, nga na ning anak. Pipilit na ning ima. Anak, megising nakatalakad na ka. Masaguli mo nga na. Anak, alas 7 na. Ikay magmisa eh. Ono mong ala na pong, onong migtamad ko, enak bisang magmisa. Nino, makasimba kayo, nung alang pari, alang misa. O nung alang mag-serve. O nung alang asarets. O nung alang PPC. O nung alang EMDC. Nino pa pong sumuyo. Matdaya ing parokya. Matdaya ing kasalpantayanan. Do you want to be great? Then serve. Sumuyo kayo. Magsilbi kayo. Lalong-lalo po ikayong tinanggap dakal. Lalong-lalo na ikayong masikan. Napanayan tumwa kayo, Father,
Pota pong migritiro na ako, karin ako sumuyo. O namang nga kami gritiro. Pota ng ala kong obra. Ali po, now is the time. Sumuyo just like Jesus because we continue the mission of Jesus. And when we serve, expect nothing in return. O nung mga lalo rin keng media group. Nga po, gana-gana, dening mandated organizations, ikayo, Knights of Columbus, DMI, o namang metamadtamo, o namang eta na sinuyo, what will happen to our parish? What will happen to our faith? Inyapin po ulit-ulitan ko, sumuyo kayo. The fruit of faith is love, and the fruit of love is service. If you love Jesus, if you love God, serve Him. Sumuyo, maging masipag ka. Ulit-ulitan ko po isang susuyo tamo atintang at busan. At busan tala rin alawang taong. Potang susuyo tamo. It is just one way of saying, thank you, Lord, for all the blessings that we have received. Then when you serve others, you share what you have. What you have is God's gift to you. And what you do to these gifts is your gift to God. Amen. O yan, ning tinggap mo ya pininggip, regalo na ning Diyos keka. Nung nanonggawan mo king regalong binyen na keka, iyang regalo mo king Diyos. Kaya pong tutuking Domingo, damdaman tayo Bartimeo, meto nga bulag, kay ba't Jesus pepakayapan ni, kay ba't nang kinayak, make serve bulag, may nakit siya. Ita mo kaya, manakit mo. Manakit ka, pero kaya mag-serve, bulag ka. Pero bulag ka, mag-serve ka, may sala ka, mata. Amen. Ipasyag mo po ngining kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Diyos, ikpang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Yesukristong anakabugtong aginutam, pengagliking upaya ning banalay Espiritu, may bait ka Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliyang mebye, pepay ta siya banwa, makaluklok wananing Diyos, igpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, banmukum ka ring mabye ang pong menga mate. Sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakting santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasoblirang mieding mete, at king bie alananga. Amen. lumapit tamong mipnong kapanaligan king Diyos ning sablang upaya, at ipanalangin ta kayang itugtog ng labis-labis ing grasya ng kiyakatamo at king mabilugayato, nga tamo pong sumabi, Ginoo, gawan mo keng talasuyo ning kekang lugod. Gino, gawan mo king talasuyo ning kekang lugod. Para karingatyo king posisyon ning upaya at pamanimuna king Santa Iglesia, apagsilbian de sana ing Iglesia, at gawan deng talasuyo ning Ginoo. Manalangin ta king Ginoo. Gino, gawan mo king talasuyo ning kekang lugod. Para karing manimuna king bansa, apagsilbian de sanang mayap ing karelang labwad, at makasawop lang gawang payapa kaniting yato. Manalangin ta king Ginoo. Gino, gawan mo king talasuyo ning kekang lugod. Para karing ating aliwang tao, lalamdang pamamahala. Manano na sanang ilam mismo, suywandore ting tao at magobrala. Para king katuliran ketiyato.
Manalangin ta, King Ginoo. Kinogawan mo keng talasuyo ning kekang lugod. Para karingala ng pag-asa, paulining kasakitan, ing malugo dalingap ang patanas sana, ing sakita panamdamanda, manalangin ta, King Ginoo. Kinogawan mo keng talasuyo ning kekang lugod. Para karing hanggang komunidad tang Kristiyana, banding ni papasyag tukila kang Kristo, manatili la namang kayabe na agyang potang masakit ya ing dalan, at sa upandosa ring aliwa, king pamagdala, king karelang pusan, manalangin ta, King Ginoo. Kinogawan mo keng talasuyo ning kekang lugod. Ngeniadwan tamoy sarilitang kapagnasan. Manalangin ta, King Ginoo. Kinogawan mo keng talasuyo ning kekang lugod. O Diyos ay pami, panalangin ni milaringeg na ganan sinaw king restoration works na ning pisamban maragul. Ding minye financial, ding manalangin at magsakripisyo, iyo po sana kakalingwan. Ablasanan niyo ing karelang malamalog. Antimurin ding sumaupa, ban kanita apayariya ing balayo, akya kaming pipagsantungan. Dinan mo kengan sikanan, ban kanita akalat ming maya pabalita, king kapamilatanan ing kya kaming pamanyuyo aldoldo, king miplong lugod at kasakitan. Itiyadwan mi king kapamilatanan Kristo Ginumi. Amen. Gamat ni daralami aining kekeng sarili aboning altar ning biyemi abanalan mo sa balang panina pangisnawaming palang isipan at daptan palang kaburyan at kapagnasan balang lugod at pakamal king gamat mi daralami aining kekeng sarili aboning altar ning biyemi pabanalan mo sa dwani
masaptan. Balang kaburian at kapagnasan, balang lugod at pakaman, kinggam at nidaralami, aining kekeng sarilim, baboning altar ning biyemi, pabanalan mo sa duwan ni alak tinape maniniyang pangmim, pating gabun at pawasmin. Kawan mo lang ining anak mo, at pagkabyenaning tao, tinggam at nidaralami, aining kekeng sarili, baboning altar ning biyemi, pabanalan mo sa duwan mi. Manalangin tamo kapatad baiting kakatamong dawon, ing kakatamong tulat kasakitan king biye, matanggap ngan king arapaning Diyos, igpang mayupaing tuto. Tanggapan sana ning Ginoo iting dawon karinggamat mo, king ikapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kakatami kasaplala ating mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, aginumi, manano na sanang detingayin ayayampang mi, iatad ke kami ing lugod mo't kapatawaran, at ibiyara ke kami ing kalayan sumuyo ke ka, kapamilatan ding biyemi, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili ke kayo, At keka antimo rin, iyat nayo ring pusoyo, makayat na no king Ginoo. pasalamatan tayong Diyos at ginutamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan ka rin. O ikpang Diyos king alananggat lubos mayupaya. Inyang mi kasalala ring kekang anak at mi parayo king siping mo. Binalik mong pasibayo keka, kapamilataning daya ning anak mong mapaminto, at ning upaya ning banal mong espiritu. Tinipon mo rin kekang anak king kekang Santa Iglesia, ban maging metong lang, igpang antimonong makanano kayong metong, ika, ing bugtong mong anak, ating banal ay espiritu. Ulinita kambeda ring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makyabe kingalantok ng dang pamamiya kapurian keka, at ngaming kakanta. Banal, banal, banal yaing Ginoo, Diyos mayupaya, mit mo yung banwa, ating lakwa,
kasam, nuaning daratang king lagyu, ning Ginoo, nuaning daratang king lagyu, ning Ginoo. Hosana, Hosana, ing katas-katasan, nuaning daratang king lagyu, ning Ginoo, nuaning daratang king lagyu, ning Ginoo. Tunekapin banal o ikpa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa datingayin kingupayan ng Espiritu mo, ban para kaya kami magawalang katawan at daya ng Ginuming Kristo. Bayami daon ko sang lubking pamaylasat kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keka, pirasune at binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, itiing kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaneng kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan minom ko kaniti, itiing kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, ang mibubu para kaya kayo, at para karing sablang tao, banketam mi patawaran laring kasalanan, daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, Utang kakanan miya iting tinape, utang miminum kami kaniting kalis, kekang kamatayan ke kami ang papasyagang ganang, king datang ka, king kekang ligaya. inyangin ing kaganakan mi o ikpa, ing kamatayan at pangsubli ng mebye ning anak mo, daraon mi kaiting tinape ning biye at ing kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing gawa mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka, mapakumbabaming pagamuamo, kingi kami ngansa ng misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kami nganting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o ikpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing papami, i Florentino ing obispo mi, i Pasiano ing obispo emeritumi, ding sablang obispo at pari, lalong-lalo na di Father Meg, Father John Paul at Father Mark Anthony,
ding sablang diakono, ding relihiyoso at relihiyosa, ating mabilog abalayanan ng Diyos, lalong-lalo na ding tapat asusuyo keka. Ganakan mula naman ding kapadadming pepainawan at manenayang subling miye, at ding sablang miyang nabiye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, pakaluluhan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanangga, ban kaya benang Maria ing Birhen induning Diyos, kambenang San Jose, ding apostol at ding sablang banal, at tinupat kimal mong kaburian, king kekabaning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatanang Hesu Kristong kekang anak. King kapamilatanang Kristo kambenat kayo, igpang mayupayang tutu, kagum ning banal Espiritu, pupurihan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Amen, 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 amen. Abe-abe, may kakapatad, meto nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayong panalangin at tiro na ning ginutamo. Ipamiat suban sambaning lagyo mo, datang ke kami ing kayarian mo, mi pamintuan ing loob mo, ketiking yatu at king banwa, mi pamintuan ing loob mo, ing kakanan mi, King Aldo, Aldo, ibiemu ke kami, ibiemu ke kami, King Aldo ngeni, at ipatawad mo ke kami, ding salami ka, anding pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami, emu ke ipay sa ulking tukso, nunay kabusking maro. Ikabos mo kami o Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, banking kasaupaning kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at maligtas kami king sablang kaligaligan, kabang manenay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. Muling ke kaing kaharian, ating kayo
O Ginoong Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa po babalikdan din kaya kaming kasalanan. Nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mo yan pong bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibiyang pong mag-ari, manggaman king alananga. Ing kapayapan ing Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka timurin. Pakita mo po ngening may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kaingan, kapayapan po. Cordero ning Diyos, sa milalako, ing kasalanan ning yato. Pakaluluan mo kami. Cordero ning Diyos, sa milalako, ing kasalanan ning yato. Pakaluluan mo kami. Cordero ning Diyos, sa milalako, king kasalanan ning yaton. Ibigay mo kay kami, ing kapayapan. Ibigay mo kay kami, ing kapayapan. Bigay mo ing kapayapan. Ibigay mo kay kami, ing kapayapan. Bigay mo ing kapayapan. Oning Ginotang Kristo, ing makaibiyeto ne kapayapan at kaligtasan kaya katamungan, tanggapan tayo uling nuwan lading mayaws kingapuna ning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka, dapat iagkas may nga mano mo at kumayap na ako. Kairan mo ko, Ginoo, king biye kayabe mo, ilapit mo ko, Ginoo, king siping mo, tayran mo ko, o Ginoo, king biye alanangga.
tayran mo ko, O Ginoo, king biela nangga, king biekaya bemu. Balumuko pangatao, makalingat ke kaginom. Balumuko isipan, balumuing sablang daraptan ko, O Ginoo. Tayran mo ko, Ginoo, king biekaya bemu, ilapit mo ko, Ginoo, king siping mo, tayran mo ko, O Ginoo, king biela nangga, king biekaya bemu. Nuko mo malyaring munta, nuko sa likod ke ka, mukyat kuman king banwang matas, at king lalam niya at yuka, O Ginoo. Tayran mo ko, Ginoo, ing biekaya bemu, ilapit mo ko, Ginoo, king siping mo, tayran mo ko, O Ginoo, king biela nangga, king biekaya bemu. Ikaing miglalang kaku, ba't pakingat yan ang maku, at kakung pagmulalan, ing bieko ke kang lelangan, O Ginoo. Tayran mo ko, Ginoo, ing biekaya bemu, ilapit mo ko, Ginoo, king siping mo, tayran mo ko, O Ginoo, king biela nangga, king biekaya bemu. Manalangin tamo. O Ginoo, manano na sanang iting banal na Eucharistia, so panaking manatiling tapat keka. Iturune sana kaya kami ing dalan painturo king bie alananga, itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Luklo kayo po sa guli para karining announcement. Muna pong dili at intamong second collection para king World Mission Sunday. Taman po makapunta abroad para maging misyonero, at least makasaw tamo king kapamilataning panalangin ampong financial. Then pong ibiyay nga rin makasaw po karing ganang misyonaryong atyo abroad,
adan timurin king bansa tamo, adan timurin po para keng prison apostolate. Kadwa, HRP Triple Fiesta 2024 Mass Sponsors, deta pong bisang mag-sponsor pa ni, at intapang metong nga fiesta, makikitla mo po king opisina o kaya kareng aserets tamo. Kaibat kinaryo ng apong mamakalulo, potap magumpisaya po potang bengi, 6 p.m. kinaryo prayers, 6:30 p.m. Holy Mass in English. From October 21 to 24, kinaryo buri na pong sabihan limang aldo inkakatamong pamagmisa bilang preparasyon king piyesta ng Apo. So from October 21 to 24, oy na po yung inkakatamong activities. 4:45 p.m. praying of the Holy Rosary, 5:15 p.m. kinaryo prayers, at itang 6 p.m. Holy Mass. Ini po from October 21 to October 24. At intamong regular masses ng Lunes hanggang Sabado, itang alas 6 na ning abak. Ken pong piyesta na nga pong mamakalulo, Friday, Holy Mass, then pong misa, schedule tamo karining misa, 5:30 a.m. Kapampangan, 7 a.m. Kapampangan, 8:30 a.m. English po, at 10 a.m. English. Itanggat pa na po, 5:30 p.m. English po. Kaibat na ning 5:30 p.m. Mass, may kaprosesyon. Prosesyon niya iya po mamakalulo. Kaibat po ding Life Giver Community o ini po metong yang pamag-aral. Life Giver Community is inviting all who are 18 years old and above to attend a Catholic Life in the Spirit seminar, which will start on October 24, 2024 at 7 p.m. at the Parish Hall. King kakatamo pong Parish Hall ini. Ban kanita, ishare de po yung mensay na ning mayap abalita, bata pang lalong abalo yung kakatamong kasalpantayanan. The members of the Life Giver community are outside to distribute flyers that contain more details about the said seminar. So tila po ka rin adwan ko po kaya kayo maging masipag tamo sana keng pamag-aral. Nung ngali isto nga may baling kaya kang kasalpantayanan, kaya raklan mo muling superstitious belief. Kailangan po pag-aralan tayong kakatamong kasalpantayanan bayo tamo lumipat aliwang relihiyon. Neng misan lilipat la rin aliwa. Pag-aralan tayo pa mo po yung kakatamong kasalpantayanan. So the Life Giver community, oreta po makasadya lang mag-serve kakatamongan. Kaibat po pambi, ang pambihirang baboy, kids can help also. So rin kaya kayong anak o kaya apo, malyarila mo naman sumaw, kening restoration aning pisamban maragul. Etala po pasakitan deng anak ne, reng estudyante no ne, anak la pa mo tuturwanan ta na lang isupport de ing parokya. Anak la pa mo tuturwanan tanong maging generous, maging mapanyaw, karing aliwa, at isupport de po ing kakatamong parokya. Ading tutuki po yapin Holy Rosary Parish Music Ministry, Melodies of Faith, a concert of hope and inspiration. Maganap ya po ini king October 26, Saturday, kayong daratang na Sabado, ing oras 7 p.m. Venue, kani pong Pisamban, Maragul Tamo. And tickets, then pong prices na rin tickets, general admission, 200 pesos, then VIPs, 1,000 pesos. Deni po, nga sobra tamong gamitan dala rin keng music ministry para keng daratang
dedication, blessing na ning Pisamban Maragul ken December 7. Kaibat pamisamak ding Santo, year 14, inimbitahan ang bawat isa na makibahagi sa perya ng parokya, pamisamak ding Santo, year 14, sa darating na October 30, 2024. Ang registration ay magsisimula ng 1:00 ng hapon. Isuot ang costume na inyong paboritong santo at magkakaroon ng banal na misa sa ganap na 5:30 ng hapon. So maraming salamat po. Ganon din pong fundraising sale at the patio. So dakala salamat po kaya kayo, kaya kayong pamag-support, kaya katamong parokya, lalong-lalo na king Pisamban Maragul Restoration Work po. So pasibayo, deta pong nung ako makasuyong kaya bemi, den pong aliwabi salang sumuyo, nung ako manakakayabe, nanumaning obrayo, sa masnanyo. We serve God by our work. Sa masnaning obra, kabangatyo kayo karing opisina yu, papakitse i Kristo king bieyo. Sa masnan, eko mamirayit, king kayong obra. Kayo mangurakot. Panay ko pong sasabihan po at ang maminyak ko nga kupen, obat ding anak yu metong karing turuyo yapin, laman ako, era kakuanan ing karela. Baloy po bakit one of the 10 commandments, thou shall not steal. Kaman ako, bakit po? Oy ni po, panay kong sasabihan, bakang gino'y padandaman, ing taong menako, ditak, dakal, agyampang sinisiya, hanggang na ibalik ing pena ko na, po may patawaran. Ulitan ko po, nanuman ing pena ko, ditak, dinala na pesos, libo, milyon, agyampa pong sinisita mo, hanggang ibalik ing pena ko, po may patawaran. O nung mig-enjoy niya ka rin libo-libo, milyon-milyon, mig-enjoy niya kaya tiking yato, kumiyak mo, sumisiya mo, kaibat mag-enjoy na naman king banwa. O manakota na mo, baka niyan mo pala yung kaligtasan, alipo, makanyan. Agyampang sinisita mo, nung eta mo ibalik ing pena ko, eta pa rin miligtas. Repentance is not enough. Restitution, ibalik ing pena ko. So sumuyo nga na po ning Revelation chapter 14 verse 13, mapalad na ring mete susuyo king Ginoo. Mipainawa na laking karelang mabayat o obra, uling tuki karela, ing bunga na ning dapat da. Magpainawa mo po potang medetana. Bisan ako pong magpainawa. Pota bisan akong magpainawa. O lipa mong gang ako pabisa. So isunduta mo yung kakatamang pamanyuyo, sumuyuta mo kalupa ng Kristo. Amen. Talakad mo po para king final blessing. Ing Ginoo manatili kaya kayo At kekan timurin. at bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos at ding kaya kayong pamilya, ingig pa, ing anak at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daw ne umetana king kapayapan. Salamat King Diyos. Indungalang musing ke daralu
ekeng kailangan. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Panalangin niya bansaming beitan at ding sablang bansa tiyan mong kapayapan. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave